ام ما گوت کام چاوا خوب پارێزین لە ئەم زیاتر بزانین کام چاوا پێستی خوب بپارێزین دێ گەرمێدا ژێ دکتۆر باسل سەیدۆ بسپورێ پیست و جوانکاریە ژێ زاخۆیە دەپەرسم دکتۆر باسل تو گەلێک بخێراتیە کوردستان 24 بە تایبەتی بوومە گەلێک گرنگیان بزانین گەرمێدا ئەم چاوا پیستی خوب پارێزین بە تایبەتی ئەم مکیاجی ژی بکەین. سلاف بو جنابي تاو بو بينارة كردستان 24 ساتشاوا راسي الورزي هافيلي دا امزانين ما تيشكا طاوية تيشا قوية و كارجرية سر يعني راستا وخوها على سر بيستما بو باراستنا بيستما الطيباتي الفان روجا وورزي هاي فيني قشتي او هندك رنمایه جنابی تا بحث کردین که رخروا تندرستی جهانی بالاف کردین بس بتایبتی بو پیسی ما هندك رنمایه تایبتی تاین. بله. کوش همیا گرینگتر اوا کو چنابت بی کریما طاوی ام در کبینش مال یعنی هر وقت کی ما بیا ام چینه شولکی ام چینه کار کی دوید چو ام جلکات کی نبرخو حسا ام بو نافچاوید خو دستی خو ام ملحمه طاوی کار بینین دا پیست ما بیت پاراستن اش تیشکا راستا خویا طاوی یا دوی اوا ام همی بیدوی بهندی نکو ام کریمه که مرتب کار بینین اش بر دمی الورزی ها بینین دا پیستی ما دی حشک بید یا سی اوا کو ام يعني خورنا بيجين يا شرناهي او گوشتی ام کیم کینو ام آویو عصیرا زیدکین داکو بردوام پیستی ما مرتب بید و شیدار بید دبیجن نه همی جوره یا تشتاقی دیجه های بله بله دکتور کرم که یا دو ماهی که جی اوا کو هندی شولک ضرور نبیدش ساعت دمجمیری دهی سحاری حتی چهار ایوارد وی ام نچینه بر تیشکا راستا خویا طافی دکتور باسل دبیجن نه همی جوره کرم طاوه SPF آن بو پیستی باشن ممکنه کرمک هیا کیمیاویه یک جی عضویه کیشک بهت ابکار اینان دوی دما گرم دا زیده بو پیستی باشتره یعنی جی پیستی گوهرید طبعا بو هر جوركي بيستي ما جوركي تايبتي هي كريمه طافي طبعا دائما ياد بيجن يا فيزيائي يعني عضوي دائما باشترش يا كيميائي الهمي وقتها الهمي ورزه دائما في او يا عضوي بيت يعني يا فيزيائي بيت بيجني و يو في اي يو في بي بيت اس بي اف يعني او رقم السر ايدا نويسان نشصدي بينجي كيمتر بيت داكو بيستي ما بارزت و بتایبتی جی بوان کسید کو پیست وان سپیو صورن یعنی نکو پیست اسمر بتر ماده میلانی ناف دیا شوکی طبیعی شد خوب پارزید بس پیست سپیو صور بدوی ملحمه کراطافیا باشه و طبعا فيت الديف بيستي ما بيت يعني افتش تاجي راسيد فيت بريكا دكتوري تايمات بند بيتا دياري كران يعني ما بيستي يسبي هاي ما اسمري هاي ما بيستي هاي يحشكه ما بيستي هاي وسطه ما بيستي هاي دهنيه افهميد فيد دكتوري تايبات من ديار كد كو تشجوري ملحمه طافي باشا بو وينوع بيستي دكتور تشتكي سرنجراكش او بتايباتي تشينا ظلامان قالك اعترافه بكريمين بيستي وبتايباتي كريمين حطافه ناكن بجن تشتكي زيده او شولامنينه دوي غربه دا او في طاوا دجوار دا هين بوات شد بجن راستي اف تشتا احتمال يا هندي بيكو طاف بتر تأثير البيستي جنكات كتب راستي اجبر نازك ترى اجبر هندي بيستي ظلامه بشكل قايم ترى ديشت برگيريا خوكت بس بو همي كسا بو مازنا بو ظلامه بو بتشيكا بو جنكا بو هر كسا كيبت ضروره ملحمه طافي بكور بينن وهكا امسح كنا عام خلكي دي صحكي ده ظلام بتر قرميش كل نافشابي دواني تهين يعني نافشابي واني تعبيش بر كو كيم ترفون تشتاب كارتي انه گرنگی پیست خدا باشه دکتور کیش وقت روژه زیادتر کاریگریان نرینی یعنی تیشکا روژه
کاریگری سر پیسته مد که تو گلک جاران هین نوجدار دبیجن دبیت اگر دیر سر ما و هوا سرطان پیستی شوكي جشتي ساعات بيجين سش دمج ميرا ساعات يعني بيجين دهي سحاري حتى شهري إيفاري يان هكان بيجين بحث كردستان العراقي من احتمال حتى ساعات بينجيجي كاريجريا ويا هاي اجبر هندي وكين بحث كر بداية يجي كو هندي ما تشتغل لك ضرور نبت باشتر ام خوب بارزينش تيشكار راستا وخويا طافي اجبر قالك كاريجريا هين اكشوانجي ایکش هوکارن کو سرطان پیستی درست بد. گلک جارا لسروی نقطه دکتور گلک خلکی هیل کردستان باوری به درست بونا سرطان پیستینی نبتیش کاروجه. راستی هیا بو وی بابتی بتایبتی کردستانی و لسنور هوا حالت توسا خودنا کت چه بونا؟ بله ما حالت هین و راستیشی نکیمن. ما يعني ام بيجين حيوان ام وان حالات بينين بس يه باش او كو سرطان بيستي او كو زيكا بلاف نابت يعني قال جاره بس الوي منطقيه كو توشي سرطان بيستي بيمشين ريكا عمليات چاره سركين بس باشتر او ام خوب بخارزين يعني نگهشتوي حدي كو ام توشي سرطان بيستي بينو ام بيجيب عمليات بين يعني چاره سري بين اجبر هندی یا گلک ضروره ام خوب پارزین پیستی ما گلک مهمه بومه واجه ها مروفیه تایبت نافچاف هکه توشی تشتکی بو دی تأثیر الجیانا مهمیه که يعني تأثیر الشولی ما که تأثیر الشکلی ما که تأثیر هر تشتکی دیگه باشه اجبر هندی گلک ضروره کو ام خوب پارزین دکتور گلک جارا دبیجن گاوت المال بی پیویست ناکتن که تدجخوره بکاربینی راسته آیا روناهی وان سپوتلایتا کامپیوتر موبایل او روناهی تأثیر هایی لسر پیسته ما و لازم امال جیدا SPF بکاربینین؟ بله اول چه راستی بو هندینی نگو بس وقتی ام در کدین ام ملحمه طاوی بکاربینین ملحمه طاوی دویتا همی وقتا بیدا بکارینن ام المال بینین ام در کدین بس وقتی مروف المال بيت شيت روجي تني دجارة بكار بينت سحاري نيرو يعني كافية بس وقتی مروفش مال در كفت لازم هر 2 ساعات جارة بيت بكار إنان و ملحمك طافي يعني باش بيت داكو بيستي ما توشي وان حالاتانا بيت و بو تيشكا موبايلي يان كمبيوتري أفا راسي ملحمة طافي مروفينا بارزت شوي اجبر ملحمه طافي بس بو دجوري تشكيكو يو في اي و يو في بي هذا چه مروفي پارزيتن شيا موبايل وش كمبيوتر و جوان سبوتلايتا بطبيعه از بحث خود كم يعني راسي يوفون قال ما ظنن وتاثيرها ممكن اشياء تشكا روجه كيمتر نبيت راست بيجي پیستی ما وکی ما گویی ام محتاجی هندی نکو ام مرتبه کی بکار بینین کریمه کی بکار بینین ملحمه طافیش دوره کی باش هبت کو وکی طبقه کل نافبرا روناهی و پیستی ما بس وکی ام بیجین کو تمامتیت پارزت ملحمه طافی تنش اش یو وی ای و یو وی بیش وان هر دو نوعی تشکیل پارزت بس هر طبعا دی بو هر نوع کی روناهی جی تأثیره هبت مهم او ام نبس ملحمه طافي ام جرينجيا كباش بيستي خبيدين بهمي ريكا خوش شافيجي مفروض يعني ملحمه طافي يعني ام كوربين حتى دمي نبستني يعني هر وقت اجيبت همي ورزي صالي قالك بيجن ورزي زبستاني ام بيدفينين دنيا صار يعني حوجنا كد بس يو درست اوكو همي ورزي صالي تو و المال ديانش درفه والسحاري بيتيان ايفار بيت ام بيدفي هندنا كو ملحمه طبيب كاربي دكتور ديارك وجرم دبيتا اگر زيدا بونا زيوتان دناوا بيستي مروفيدا ممكن زيبكا حب يعني برسك دار كابن بيستي مروفيدا مروف چه بخوتو و خوتن دگرمه داده مروف شتن صحت تندرستیا بيستي خو و گرمایا لش خو پارزيتن راستي بو بگشتی وکیم بحث کردید وید ام خورنا شرناهی و گوشتی کیم کین پروتینا کیم کین و ام آوه و عصیر زیده کین دا کو صحت ما همی باش بتوب تایبت پیستی ما و پاراستنا يعني گرینگیدان پیستی نتنی او کو ام
خوارن بین یان ملحمک بگیریم دانا پستی بدویب گلک تشتایا بدویب نبستنک باشه بدویب مراتبه که بدویب ملحمه طاویه بدویب استشاره نوشداره که تایبته کو هر چند حیوه که جاره که ببینید که چه نوعی پستیه چیبونا پرزیکا الورزی هاوینه بلکه زیده تر بیدش بر افرازات یه پستی مزیده ترن داکو انفان افرازات کم کین او خورین و بحث کردی زیده تر گرنگی آوی و عصیره دین و یا دویجی کو غسولک تایبت محبت کو افرازات دهنی مروی نفتوید ما کم کد داکو رجا پرزیکا زیده نبید دکتور باسل سیدو بسپوره پست و جوانکاری جزاخو گلکس باز دکتور تو بخیر هاتی